The next-gen Tata Tiago. Dual-tone interior, dual smartphone deck but wireless charger, blind view monitor, pakiway. Thik kum ki kaliram, hagador ke bejam, tak sao point rewlak. Just wow. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. The all-new Banalari Nexa showroom is now open at Mauyongrim near ISBT. Explore premium Nexa cars, book your favorite, and take a test drive. Nexa, create, inspire. Menteri Rangba Jela Konrad Kiesangma. Ulai thu bahak Kren bat ki Nongïalam ka KSU. Kim Shimla Dawa Satya naka sorkar ban Pyllait ya ki Nongïalam ki balasa kem bat ka Kren ka longbet Thik ya ki santali kiman. Presiden bala Thik ka KSU ru usamla lambok star marngar ulai thu. Ban nadu mencuaru habakin Nongïalam ne ki khot ki syakem. Kam judon ka Dawa ban Pyllait. Henry ki yabe chakmat ban yaki ye ki Dawa. Ban menta ka kintiru. Kam syem ladon ka Kren ban Pyllait ye ki bala syakem. Henry ka Kren ka longbet ye ki mat Dawa. Lagi senang memansuah kami ginu jengi lasakiam di dalam posisi nak unit ngem jubu Dawa lagi kon bagi isu kasyong kesorkan jeng start kesorkan mulai ba misoto li haman isu haman jadi kenan bagi sakiam tentang kawai de kiam makanaru kiam halor peno kiam tang kadau bagi ki lo isu no jingbet jengbiang jong kajala jong kajak pendem boko alam smart card hayung dorbar secisen kata bagi smart card senangnya sangka Snya emang ka dari MSIS mo gak jingir apa saya yang sorkar hantam ya ikut ya sutom ini kena hafsa dari sama adhar MHIS kapi untuk mulai karakter kata jadi kon pi hab ada medika hostel dah hab lek pi ka registration dan ada pi dengan smart card dah sampah cau oh dokter dan bahaya yang ni kon pi hab lek operation ni yoแต่ความकामต่อครับปัญญานี่พี่อยากไปสร้างตะกันhab lek operation ni แต่ว่า MHIS card พี่dan ni smart card แต่ก็ทำไปเอาเรื่อยๆพี่Ari nak pagi mon lek yo yo poisa sumar ni kon. Abenda ni ksir yo sumar. Kebelah si bona karo yela atau percangga fu ni ya. Ini kamu mana dia smart card? kan teh kebelah si bon mo